Kayag naning balabalaw sa pamanuran, taglos naman ing pamanigobra ning lokal na gobyerno ning Arayat, ban asiguro ing kaligtasan na ring residente. Ay ning report ng Patricia Mamangon. May kasayang special meeting in Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC ning Arayat inyang July 23 king pamanimuna ng Mayor Jeff Luris kaya duwangan ni Vice Mayor Monching Chancoco at ring miyembro ning Sangguniang Bayan, LDRRM Officer Jeff Benzon, DILG, MSWDO at aliwa pang ahensya. Pisab yang ting meeting nga garang pamagpatupad ning Disaster Risk Reduction Planning Balen, libutat ning balaw sa pamanuran na sangkaning king kalamidad. Didi ng prioridad keti, ing pamamye o in distribution ng relief goods kareng apektadong pamilya at pamagbante kareng kritikal na lugal kalupan ning Mount Arayat king Barangay San Juan Banyo at level ning Danom king Pampanga River. Midake nala namang saob ni na Mayor Luris at ing LDRRMC kareng apektadong barangay kabang gagawon ning monitoring at pamaglinis kareng kanal at sapat. Samantala, peni muna na nemang Mrs. Ann Luris ing feeding program libreng sopas para kareng pasyente at magobra king Arayat District Hospital. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.